vrlo teško pitanje. Izvidite, ja neću se smijem, ali to je stvarno... Dobro, evo ovako. Prvo, zaista jezici, svaki jezik otvara vrata kulture. Nije to samo sredstvo komunikacije, to otvara vrata kulturi jednog naroda. I ja sam uvijek u životu stekao sam baš lepe i interesantne poslove, ne jer sam pravnik. Ima pravnika i koliko. Ima boljih od mene. Ne što sam učio političke nauke i tako dalje, nego ja sam stekao posao uglavnom što sam pravnik koji zna jezik i to malo egzotične jezike kao što je srpsko-hrvatski ili ruski ili moja čerka sad uči japanski, vidit ćemo šta će to rezultirati. Ali nikad nisam se žalio što sam naučio jezike. Tako ja bih preporučio jezike, što više jezika u stvari. Naravno treba ja sam izabrao ruski kao prvi jezik zato što sam htio da budem bolji šahista. Eto. Ali nisam znao tada da će to da me uvede u diplomatiju. Uopšte nisam znao to. Tako da, ipak jezici, to je, ako ništa drugo je to lepo. Upoznati druge kulture i tako. Inače, ono što svaki činovnik mora da ima i što je presudno, i zato je pravo nije loša stvar učiti ili nešto slično. I političke nauke to ima, ja mislim. To je sposobnost aplicirati pravila na realne situacije, na realnost. Znači, znate jedno pravilo, morate da sudite kako će to pravilo da se koriste u određenoj situaciji. To se zove možda suđenje na švedskom, sposobnost suđenja. Ne znam da li je to ispravan termin na srpskom, ali judgment na engleskom, judgment. I to je ključno. Ako nemate judgment, onda ste gotovi u mnogim situacijama. I ja smatram da činovnici, pre svega državni činovnici i diplomati provede posebno sudje, naravno. Sudje, to je ništa drugo. Ali biti u stanju koristiti pravila koje ste naučili ili koje ste pročitali ili koji je u duhu vaše organizacije na stvarnu situaciju. To vežbate ceo život. I taj koji to dobro radi, će dobro raditi svoj posao. Znači, to je osjećaj koji razvijate i tu treba i znanje i suđenje, ali znanje nije sve. Informacija je samo početak te priče, treba i iskustvo. I treba razviti to iskustvo. I time ćete se baviti cijelu karijeru, cijel život. Ali to je jako bitno i zato sam našao da je ipak studirati pravo za mene dobra stvar, jer mi u Švedskoj studiramo pravo na case-based law, znači mi stalno ispitujemo razne pravne slučajeve i šta bi bilo pravna odluka o određenoj situaciji itd. To mi se čini korisno za činovnike. Jer diplomati moraju da odluče, recimo ponekad, kako da pomognu čoveku u nekom konsulskom slučaju i tako dalje. Nije to stalno geopolitika ili nešto u vezi sa ratovima i miro, barem za zemlju kao Švedska. Mi radimo vrlo konkretne stvari vezano sa našom odgovornošću prema švedskim građanima i donekle i prema zemlji u kojoj si namešten, ili ne namešten, u kojoj si stacioniran. Tako da, to je to. Inače, sigurno ima i još stvari, još jedna stvar koju sam naučio kroz život, to je biti oprezan, znati kad reagovati brzo i kad ne reagovati brzo. Dobro, to se vraćamo na suđenje, jel tako, ali ponekad, posebno kad je reč o konfliktu između ljudi u jednom radnom mestu, recimo, treba biti oprezan u očekivanju još informacije možda. Ne treba misliti da znate, nemojte misliti da znate sve odjednom, nego budite oprezni što se tiče stvaranje čvrstog pogleda na stvar. To se uči ne samo preko pravnog fakulteta, to se uči kroz život i
To je kritičko mišljenje u stvari i to treba razviti. Opet je to dio ono što ja nazovem judgment. I tu može i filozofija da pomaže. Ako učite filozofiju, recimo, može i to da pomaže. Ali mora čovjek to da prođe sam. Nema tu gotovih recepta, ali ponekad sam slutio da sam prebrzo reagovao. Ponekad. Posebno u situacijama gdje je možda konflikt između osoba na radnom mjestu i tako dalje. Treba biti vrlo oprezan i treba shvatiti da mi svi živimo sa slikom okoline ili sveta koje je ofarbana naše subjektivnosti. Mi smo svi subjektivni i treba to razumjeti i ako čovjek to razume, onda može malo bolje da nađe rješenja. Ne treba čvrsto, treba biti oprezan jezikom i ne treba biti previše čvrst u svojim ubeđenjima. To ne treba značiti pasivnost i paraliza u odlučivanju, ali treba biti oprezan i često ne previše brz u odluci. Ako ima vreme, ponekad se mora odlučiti, onda se mora odlučiti, ali ponekad se može i malo čekati. Razmišljajte o tome kad imate teške probleme i bit ćete bolji radnici ili činovnici ili bit ćete bolji u stanju da... I transparencija tu pomaže. Za te od vas koji će da rade u BIA, ne znam kako BIA reši svoj problem transparencije, ali ja mogu da kažem da sam ja sam bio, vi ste pomenuli pomoćnika vojnog izaslanika Lundin i ja sam bio u strukturama koji nisu skloni ka transparenciji, blago rečeno. Ali mogu da vam kažem da je to problem za te strukture. Transparencija je zgodna stvar i vrlo zdrava stvar. I kako uneti transparenciju u takve organizacije je veliki izazov, ali mora da se radi. I svaka država se time bori. Kako peer review se to zove na engleskom ponekad. Zato više volim da radim u Ministarstvu inostranih poslova jer to je ipak transparentnija organizacija, ima više prostora za raspravu. Unutrašnju raspravu o tome, za debatu o tome šta je i kako funkcioniše, nego što ima recimo u vojnom obaveštenju. To je po prirodi stvari tako. Ja sam sklon ka transparenciji i ka raspravi i ka najbolje u akademiji, naravno. Tamo je najtransparentniji i tamo je najlepše.